Igama lami ngiKelly wakwaMakhanya, ngihlala lapha eMthabhozini. Ithimba elidlalelako namhla ukapteni nayi-top ngabe yini inspireshile ukuthi utowina le? Hayi, igama lethimu yami iStasa Sporting. Lana nje uMatita besisebenta kanzima. Jimini besifayitha. Naye sonke nabafana abancane basisapota nje. Ngisapota abo-coach. I-inspiration kakhulu badlali sonke. Nokubona nje abafana abancane kangakanani lana. Yiko le-inspiration. Badlalini lokubukela kibo phambili ngabe ngibani lo-role model yakho lokukhuthatako lokwenza kuqhubeke kube nalolu futhi lemdlandla lonalo uzotochaza sokuhola le club? Hawu, kakhulu ngikapteni nami lo vela kusenior team ngingamisa manje. Ngeke phushile amadinda abaningi na-coachari wami lomkhulu lo mzala ngiyakhona bayadlala le game lenkulu. Ngike nje bagade kona siwine le game le. Basidudela ukuthi lasingadliwa la singabuyi le eMthabhozini. Nasi sisuka namhla soyi-champion wena siya kuma-champ of champs sesiya i-Prince of Wales ke manje la khona siyohlangana nabo-champion laba buya kuletinye tifundza ungatsini kubalingani bakho nisathi lungiselela ngokuthi niye kuma-champ of champs? Lingabatshela kona ukuthi nje Majita asisebenteni sifayitheni siye phambili sibukele sifunako thina ngoba isilena siko sicala sisebentele sifake emadla sijimile nabo-coachari nje baqhubeke nathi basibukele sijime sonke Majita ukuze siyibonile. Emva kwesibongela kulabo mhlambe labakukhethile ngaba bo-coach ngaba ngilabanye nje benisebenzisene nabo ukuze kuthi namuhla ukuthi ikhanze soyi-champion. Hawu, mave ukuthi nje coachari ngiyabonga kakhulu i-confidence esinika yona. Ngiyabonga futhi nemsebenzini benzenza ukuthi sifike lana. Sasikhozi bekulikhulu ukuthi nisithole but ngibonga kakhulu i-coachari. Isiwine nje ngomishi naye sijabulise basekhaya.